ha mér tòrr obair dhéanamh idinte ha mér bhí gopair gomacrúai ach chaine mér a thula càil a chealt daine gaibh, so ha mér son sin a dhéanamh an drasa. A marach bí chaine mér son seo a dhéanamh ach féimi basically a thula càil a thuairstamach, like cládain is a thula càil an lár a thuairst suas agus, oh my god. Tòrr obair ann ach ha thula càil tachairt fata na slóide na bheith mé an dúil. Bheith me is mún sin November ach ha thula càil dul thoisciúch a navias. So me sé go má stress ach cuiú. So ha is bhar seo éichen ach ha méid an jolah sin a chud an sin agus báist cúteach agus curtain na seo. Chuir mé mar like blackout material éid agus ha fatan na searnis ach oh my god obair crua bheith sin. Agus cúteach rud mórtha seo féint mín seo mar seo agus het flap mun da. Bheit raimí like tòrr test pot acham, so raimí díoch pís an bice agus charum ítear cídeach ach raimí thógúnach cheannach mé paint agus an sin het flap. I was like, oh no, do I actually like that? Ach raimí just go on with it agus raimí agus ha mé go mátálaite leis ina se. Ja, seo síne agus raimí photowall na seo. Don't judge me. Ha fesacham na càil actual jalvin sna frames. Ach néimi sin órigan dúich. Channeil mór an tachairt a seo se díoch, well yeah, channeil mór an tachairt ítear chuir mé na jalvin sin suas díoch rud gan temporary. Agus han sofa seo actually obviously channeil mé dul chealt an gaibh na ha fan blanket sin. Disgusting. Ach bheit sin san taigh nuair a thuair mé se na hiúchrichen, so don't judge. Yeah, so basically féim mé an clátan seo uile a thuairsté ar ha insulation a dul isteach ha cuidecintíon agus sinna dhéanamh ach oh my god, sé díoch tòrr obair ann. Agus chaine me sé dé se léir ann. Bheit me sé géirí sinna dhéanamh November ach ha tachar sinna se. Hi Ruru! Hello Riri! Dé sa dhéanamh? Has fin na chatal fatal lá. Ceir cear? Ha chadad sin tían, so Rudy turas a staide dúich. Channeil íte má le dúine tín an taigh háast ach cuiú. Idir channeil mé mór na dhéanamh san seomra seo ítear. Ha seo mar a bheith nuair a lús misteach. Ach an inrúd sé like external wall illustration insulation ha dalsteach so féim mé seo uile thuairst. Yeah. Oy, go stressful. Ha mé actually ar tòrr dhéanamh sa kitchen. Chuir mé seo suas agus féint mé seo uile cúteach. Féint mé na tiles agus yeah, thula càil. So ha seo a dul a bhí na utility room. So raimín cógúnach go bhfuil mér son an kitchen a lós at the seomra seo. Ar sé dining room an chabhí mé go chhlach go really. So had bhí fatan na sé mar kitchen ha mé dulachar sankas na units is thula càil sin. Agus ha féin system chase úr cúteach. So ha mé dul lós it an like tank uisce seo. Go atcin ile agus cúteach. Seo go má cute. So yeah, chuir mé na frames seo suas an J. Agus J ile midder. Check gaelic midder is skye. Agus yeah, an in rut a dhéanamh mé díana
sa seomar seo sé na píosan sin sé ha mín connaí gra an facil sin ceart decorators ha mín connaí directors decorators cóg a chuir sin agus féimi sin na féin tuige rééis ach chafar dé seo an seomar seo chafar dé seo hai agus Dulich, hallo. Suas an staide, deathstaide. Ha seo has na bhúdach ach ha tòrr na sear na bhá. Like, honestly, bhá websach ach ina sé ha mér skibbalchuig becan. So, sé tí rock storage ha seo. Agus, like, chan mé càil na seo, so, yeah. Sin mar a bhán ar a thuir mé na hiúchachan agus oh my god in seomar seo wow seo bhsach chaine mé ar san adulteach seo na hacinne sin ruí hi nó chaneal céite ruí tísteach in seomar seo ítar ar a teán agus ha sin na eves so chaine ítear céite bhí sa seomar seo. Ach, seo bhsach ar sé board sin ha éidir díoch disintegrating fat blianachan agus ha ar fiagan áit, ha mér seo skibbalchuig in dú, believe it or not, agus thulaáil chuir an bagichan. Agus in mar sin fé mé tuh seo dhéanamh ach dry rotten sin bheit woodworm an goideach ach so leis seomar seo fé mé insulation a churán ha mé féin etiquette van realtors like grants son insulation agus fé mé sinna dhéanamh agus buga an etiquette an son heat pump so thulaáil go más stressful agus ha tachairt an unig mac cottage ach ní mé chuis me cíneach. Chaneannach ach seán an táte sear leis chaneal sam crasannach bíad díadach na laia in seo fad an hunne. Ma chad sin na tíana na sé gotá ar ha mé tíana seir se éiche méhéirigh mus fás a thulaáil díadach crachte an seo ha dal bhína building site fat míasan agus chaine mé céad ar sin. Ach, hij zit al in een eitje cruthachail, so sin dul snack. Right girl for the job. Yeah. Look at this. Oh my god. Flower. Wow. Is that a rose? Very Yeah. Prices? I love it. Even though I lost sunglasses. So that even if I could have got, there was. We went swimming and Nathan decided to jump. But after I PhD in so many sites. Okay, we'll spread the Love love. it. Where I can just come and wash dishes So and then when it's done, it's cute. done. Ana lá háiscmí atáirs a thulaáil amach is a seomar saoú. Agus bha cho dilích bha méid áte go mar chóirstal a chruúchaí agus bha cho dilích tíirí a ráí sin. Brita cinna bheith gléibhagatá ha mé éidir bhí géirí an sofa seo suas an staide an na lá a bhuairmí na hiúchtachan ach dheoch trúir bhallaigh sinna dhéanamh ach chaburingaibh ach díos bornich Rein sin na chúis ha suas a staide mu dhearg cháil. Whoop whoop. Sin go am all day. Love that. Ooh. So Sean bha mé son bacon sé so bhfuil bacon sin seo pís a fiúch agus seo tidm agus an difer cho crumbly sa seo like has seo like really go cruai
Mae'n ha pís yn bigger, dyd sy'n miach. Chain i triblet a hon. Ach, y pís yn, like, ha sio. Yeah. Bye bye. So, film mi sio yle a yana a repointing. Oh my god. Ah. Chai isio le trwy'r differ joiners nach bygge chummasach an lá seo horst suas. So ha mis watch me. A bheit mudí noch delusional nó in a rua seo dhéanana chynneasam. Chwyr mi túlúir a seo agus seoir a bhí gopur. Gear mi pí seo san mar sin me bhíochain seo horst suas. Moldy. Mae switching gyda'r na pys ysmysa sy'n o'r sy'n ffas yn y sasa. Ar chynnig o ffeins diach ag yn angol ceart sy'n sio. Och, switching gyda'r na sasa. A mi doch ysach. Ie, chynnig sy'n chwyd o'na. Och, rwy'n dod sy'n eisiau. But my switch could stuck down. Oh dear. Shin, like, with the immersion, shin, nu get whole match, you know, lava and illa biakon. Oh. Wow. Oh my god, Hannah get the mach. And I'm feast, like, Hannah Briest. Whoa. Let me eat from Dorishan. Okay. Okay, chip. Gaelic. Och. Seedball. Oh, yay! Cool. Chanuriga and chain your fat the habelig, obviously. Ach, van meer son, tjidach, sho, a chummel. So we're having a stove on, like inset stove. Even collis per shaw. Ach, ha oud agus ha nas efficient. Efficient? Even koch. Yeah. Geniaal. Wow! Gaan we als de eer mooi. Gaan we iets in de dozen. Wow! Ciao! Cool. I guess I'm bored. Cool. Oh my gosh, how much I get to walk so. Should I might have used me that's really bad in yeah. Finish it. This is my true form. Reno shake. Ach, ga je best like I'm Jimmy Dolly Yana listen this. Didn't think that far ahead. Oh. Oh my god, how quick you have should I cast iron ham? Hat ram. Not what you signed up to do, but thank you. I'm not sure. I'm not sure if this is a fair trade for a pipe cutter either. It absolutely is. What did you just say? Did you not? Hi guys. Ham chadis yn siarad ar agl agus hamise iras a gopur yn dag agus yn eisiau hami sy dwm room sé siomer suya seo agus hami carrig a wallplate sin so nid a hwyr mise in like home report kind of thing yn dag hwyrst
yn dyn gyda'n y wall plates, like, all rotted, just gyda'r gymaint donna. A chanel actually chod donna sin. Sydd go y fwrch y haflig a ha pys yn sin a ha oidhche leis le woodworm. Good fun. Gyma crumbly. So, yeah, so sin y pieces missa gyda. So, chanel chod donna sin. Ach, yn trifle hacam sy gyda ha piece rotted, I guess. Oh god. I guess disintegrate immersion. Ha sin y dol van vale mar sin. I guess. So, I can't did of vinoch ach shit obviously joist for floorboards. I guess in joist eile sinna. So, sinna cíolach gyfel studwall shaw. Sinach suye na floorboards. So, channa go on the floorboards illa a hokal fe me peas and a yara gus in go Feinsteach. So na wall plate archig agus insulation a chrancadeach. Ha ma bheith gyma chaotic and dressa, so ha gyma cydrymach really a féin amach as y tei agus a dol go written spars on mar jo fa culain oud ag mo charage agus shaler cho bries a hain. An a la chai sin go bog martel son toasties agus jeich amach a jeich. Hannig trúir mo charage gus mo chuideach le repointing agus ha mi doch chotangle gan hanigid or be upper moorvaun. I feel like you can't even tell that we've done anything. I feel like I could ask it forever, but like, I feel like we've done nothing. Yeah. Is it fun? Hello. What do you see? Hannig mo faranthan fabric an laichen agus ha mi chultangel gan tanakid chur sin críoch id tòrr seo me se diana installation agus va seo uabsach chur mi da láiseach sna eaves agus oh my god va uabsach channig go amínach chud donna sa va seo agus ha mi edvi geri in haar seo harstamach an lá a glóis misteach ha mi edvi geri an lepi seo a chud an mí an seomid agus rein mahare jare mache agus ha fat na seanis ha mi fiochin ri atigen cozy a cruachach san taigh get a hat an taigh fat a chavór na buach. Ha dun ar fallaf agus ha mi fallach an gunde rein sin tòrr oidhche geta really like ha sin ar tòrr anna. Agus, yeah, ha mi like ha sam gyda bhideo gyma fata fashion och ba ranging door. So, snach masin. Agus, yeah, ha mi dollar tíri drasa a ha mi gobrid in a lar sa siomer chatal ach saun ar son na video hasin. Ha mi se dol rud big krachtje ar ha tòrr deadline zakum. Agus, yeah, gyma chawn och. Goeie, tíri drasta agus chimi sanna video siu.